Baik malaikat ambi usi Yesus in kanan, kita penisona hetnena wisneno, nanete kanal YouTube, YKP, GKI. Nuan lei hai maitin ako sulnuan wasiat. Nahunun nakot nena wisneno, ay malakit at onen. Amo wisneno, malaikat, hay muntuti ko henati Homeopleko na neti osmanak nino ang hemonim. He intunta ko kay hehemnen pohan. Amin. Bay manikat alaki nuaneno inakan atnen maat mo etatuin. Roma boes ela boes amnim talante ela bonbam meset. Ay malakit kiustake ela boes amfan. Funan tui en misulat ino nak sinhanan ante papinan funam natef masinaan ante papinan tuan. Labenu menekat alaki hit okoke akmu ilukef no lukef lis ma lukef neuf leka hit akdian no enmike hit nen teki hit lukef hit pake hit lukef hiat nen matatnin faineka talas Nuina mabian anten. Haifes di Marta in aina namaunun. Natuin inen in aina noen. Mes okete in kana taifa. In aina nakanak humta huluk esme. S-O-O-N ko hokamutai. Homnen mulal mes homoe on kamnenfa. Lasi I henatom kit nakanak hit muy lukef, mesit kat pakefa he atnet lasi-lasi alekot. Baybenu manekat alaki am niki hanaf alekot mesfe anmui tuaf lekan lumifa henen manatnen mafefa ne Paulus nakhanaf alekot ne notop Israel hanaf alekot nane esle usifesus nem Manikihunis niupak pinak. Mestov Israel kan laifanok hanaf alekot nane. Sinluken anen. Mesin mo on sin kanenfa. Natuin lasi I alemafefak nino nakamnak amak usneno of natonon ni uf pah. Mainapilon ni uf nako pah. Lekan natanfa in kanan I anatomno usifesus in monin. To Israel antita in mes uf na kole kanan papinan an simo in. Babendo menekat alaki hit alalaki atebes kalau nanete hit ambabasi atoni palsait batan hunut sin pake sinluken henen manatnila sipino lei okete sinau manabeno niubatan amunit. I anfani het alekot niokit henati hit amsa at paghit lukek he apnen matatnin na sikinole I okete atomat etun niutuaf pian manis na konane hit pake on maus lehenanono hitenap hit molo maitaus mo et neno. Amin. Kaisam nikan em like, subscribe mambati nuani niwi ombiansin. Ay malakit at onen. Amo isteno hay teves kalon feke lukef luk. Am tunta ko ke usi henati hen pakai lukem. Hemnen alekanan lasiales alekot leno ukuran di o a. Oke tehemnao mamibeno niu pahapinan lei. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.